yang kena kagurut tanah sidaka. Ini pengalaman lo si tahu si ulang nga dua ngesok si baku guruta na melo bangu surau on rama guruta saup nang kadina 3 juta si tanga tapi 7 juta si tanga garaner bagai iya rodi na sura maka da 7 juta si tanga linya gagai ang kadi 3 juta si tanga maka da kurangnya 4 juta na secocok ni mi pak ganna sumbangan 500 sabu melo ipak ganna idina na sumbangan ni lo podangi guru maka daka salai kapang pasang ita kabor ka salai kapang na kurangi jadi 4 juta ya kota sumbangan 500 sabu berarti 4 juta si tanga kurana na 3 juta je si tanga dita na 7 juta na sa coco ni na sumbangan ni apa 3 juta si tanga na kurang itu 4 juta je sumbangan 500 sabu na lebih dia na merapa kalaku pak semester apa kak makulah dia na merapa kalaku dah ke dia na menjanji itu kagak balik makoh ternyata pak iro kagak berjalan iro nak barang melo iba ke mak bangu nala bawang na pinrek bawang ita we dia na melo mali dia na guru 3 juta na parewa angka 7 juta si tanga barang dia na melo te mali dia na melo te kui wajah na berek bawang miro lo di 3 juta na parewa na panabici ka guru tama kadena waktu kupole na pa lo pitangi maka daka angke barang ewe angka tidi na parewa te de memala maka de guru tena ia kupuang Allah Ta'ala tutu ia tinna tawe untuk de na melo tarima idalemu pasti na parewa ka kutu ya pasan na guru te kupuang Allah Ta'ala na tutu ia tinna tawe na de na melo tarima pak beremu pasti rewa gagalak iko yana nakada guru ta ya kong kagaga melo malina nakura dimu asida kalal meki mali motor na 10 juta na 7 juta dita tas sida kangi si di juta ganna ya tu maraji kali-kali ko matematika ta to maraji tapi agama ta tu manja bil hasanati nigi tau pigau ci di decing nawala ipo Allah Ta'ala 10 decing itu napaki guru ta nigi tau pigau si di decing po Allah Ta'ala wala 10 decing